Le tūlanga lea na whiloa i le asona fi i le tūlanga o le talaina o le wharifono. Te le i o le tūtāua e momoli ai le whiaul ngā lue whātasi o le whongwhetalai ma le pārimene o Samoa. Ma le whono le senate, ma le whongwhetalai fo i ma le vaenga o le whono i nei mo le siwhaipule. Alfa moe tū pito la vai o le sotanga i le ati nai. O mea umalai lo talito nunga sa le leina fatu me le ato Samoa e whau. O ni mea tu e fitu unai, e fitu unai. Ai o le priority ma le wha moe wha mua. Ia whai me le leiei tutuila. Whai whai me le leiei tu mua. Ma o le fatu ato le na. O mana fōa il whanua Samoa tutuila mo inei mo tu mua mpule. La fōa il whanua a Samoa mo tutuila ma manua. O le silala sanga. O le fua le matera noanga tae o Markovana. Na le City Development e tauna whai. Peo le anganga le tauna whai atu. O le wei ni konsula Samoa. Tauna wha mautu. Tauna whai whale. Tauna whai le ofisa. Tauna whai uma mea le anga i mai ai i tangata whai ngā luenga i o mai Samoa o mai Stakis. Tauna wha mautu. Al mātou whai la teritonunga. Tau whai lan wha mautu le ofisa o Amerika Samoa i o. Tu lo lava tala le o leile ofisa o le malo tele o Amerika i o. Wha pēr lava o le ofisa la ngā kawa mai ma Amerika Samoa. Lo teritonunga. E ale vātu tuila ma manua ma Samoa. E whai ana whai e la tau whai ngā tonu. O le fote māmalama pe atu sa o lava upu e a ngā i pēr melen sauno i tua o lona nafi. Whatu lai lor whai ngā malo. O le ao le malo mau e a ngā i le presidente o ngā o Amerika. Ai o le mātou taritonunga. O le ai e le whanua e mawhai ai o na fiso o taisao i e tutuila ma manua ma tātou. O na lao tātou sotanga le kālesia, tātou sotanga i le nganu. E lana whatino ni mele nau mai. E mai tele ai tū o te talitonu e mawhai na whai. There's a lot of way for improvement and a lot of way to discuss for moving forward. Mai ono le whatu atu lai mai fo ile whionga Kovan Sili. Ia pula. And le oke matua i o ka pena le leise so tanga sili na vāvāla lata. Ina ia whaua wai me le